Cilj Schadzki bol utvrdiť prioritety budúceho sotrudníctva medzi ktorými i očuvanie i zmocňovanie interesov menšinoh u pokrajini, ali i strategija zaprovadzovanja novih zakonskih rješenjoh prinješenih prešloho roku, a to Zakon o nacionalnih sovitoh nacionalnih menšinoh, Zakon o zaštiti pravoh i šljebodoh nacionalnih menšinoh, Zakon o urjedovim hasnovanju jezika i pisma i Zakon o matičnih knjižkoh. Všelijakše zakony menjali u 2018 roku. Takže je nový podí, na ktorý musíme obrátiť s povahou. Tak verím, že preto organizovaná táto schádzka, aj preto, že by sme še upoznali, bo hlavnom preto sekretariátu nacionálne sovity rišujú svoje financovanie i uopšte svoje funkcionovanie. Z pokrajinskого budžetu vidvojeni 60,1 milion dinari za funkcionovanje 17 nacionalnih sovitoh, kelje u Vojvodini formovani po prešloročnih vyberankoh. Mislim da Думам, že nacionalni soviti i nadalje môžu rahovať na pokrajinu, na náš pokrajinski sekretarijat. Sredstva, ktoré obezpečeni u budžetu autonómnej pokrajiny Vojvodini za 2019 rok, po mojim dumanju, dostatočni za kontinuitet u ich roboti. Sotrudnictvo s pokrajinu še nie odvivaljem u oblasti financovanja, ali i u prinošenju odlukoh u oblastoh za ktorý kompetentni nacionalni soviti, a to obrazovanje, kultura, informovanje i hasnovanje jezika i pisma.